Yeah, baik. Yeah. Thank you, Father. Thank you very much. Mana tui, sorry tui nare, pa ia sabina, sera fina le ale tua. Mana tua era mona, sopra mona e pe iore. Tina ia, ia tuala, nei lama e, o te no foi na. Ai, e te tau ne i ora lusi si o mama. Ora, asu mama. Ando se na ora whana o lai. A uro tana nana kuri te iusa. Lo wana ia manu sa o mare kaisi. O lo tamata. O le uiti e tua mane le lo tuane. Le lo tuane. E to aono te. A ele la tu tua mane lo tuane. La leo te tiru en pokala. Ele a faina na. La nai mafua pai o matu tupa. Leo turai. La mau tiru o te mana. E ta kauna i toa. Leo tau son. Lo matu pai. O lo tama e mo i askusi o lo tua le atipi. I lana usuma kumua. I o le plea le o te tulou. E tasi ara maia i le usuma kumua tui. I e anau. Na o lo tama. So soko lo ma usuma lua. Era e teine ni tono. Ma roto si la fia la tatu ai. O lo ingoa o kuleia sulusi le i atau. Sulusi le ingoa lo tama. O sulusi le tua mane le lo tua le. Mai le ono lima, o te alu te le i whale no matua, le rena ka ua le rile o tipi lea ki te rako. O nā tōru mana mo nofo ai to ina marotu. E ala lano walu ia pia ni lele sa nofo. O nā ranga ni lei tena la tu whatua maa. O i nāla te alo saura ia marika maa leisa. Koko. E mai mantu ai mai a walu ia pia. O te anu ma ave tu lo wal ma manore ia mea mata walanga o lo fota e peia e lo matua e tami lima te mwoi ma au no fora wala e lima te lai ola e a latu wale matu whare sa mo whata i nasu o le tinala o lo tama o le whare whare Mari santo fata, o le mafu agana o te santo fata, ma o inasa ola te ai, matutupu mai, ai matu te oa. A waru lai sabo, o te anu ai tai, e wa ai Katerina i tai le aima. E le uturai mai, ina ia i loa le tanto ai. Le rai tala le hiki le no fuera. A watu e o le lori sa. A maroro e whakari wa, na mo le whakari tali. Ala te no foi bolu. O i tonu leo te nofo ai. Ma ta, ma mo te sopa mo pai, ma antoa, o leo te bolu leo le tonu. O i nara te nofo ai, mena le te turai mani. Ina ia wha ai loi tasa, i u te sopa. Ele nana i. Nana nai ola tutu. E maha whana. Mena no le tuku ai u loro. Ma le pai no mai o. Nā oi lori le ia o whafo Australia. Lai e nesi tōna. A resi o le lima nei. Ai, a tōna ni loa e li le lima nei. A o ia nā resi wapari, o i nei koa o tanto ai.
e la tau se ni lo uso na ma te so ia o to e le ai la ia e la ta lanta ama o tu ai a fa lo mo le vi mo le tu le sa pesi e io te te no no tu e le para ai tu se lo vi mo le tu la ma po le mo ka ke no e lo tu o fe si yo ma le ando ora cosa ma ai to ina me no tu ya so yo no a o atu na isa lo o le kala rutina se o te le fio pa ai i le mamalo le ai ia o tulanga na o ai rutina ranga e esia le la tu ai ka le ai no tu ina le ai no tu ia ko io mamalo na le la ranga ia o lo tu ai vede ma le au fa lo ai ia o le toto le ma le a o te no foi por le tu la que ya si vai ya me está ya pero guava con farlo no mano sabe por ya na la yo tú ya por tú te son manera a que la
School run. Someone can change my name from Rifan to Michael. It's okay. So, in behalf of our
parish priest here, Father Anthony, and all the parishioners here in St. Teresa's Parish. I would like to express our deep condolence for all the children and all the family on her passing from this world, for our mother, Prabhupada. We believe through our prayer today, God continue to welcome her in His eternal house in heaven. So I believe now we have one more people in heaven to pray for us. So Prabhupada is the new people in heaven, and she continues to pray for us. So Savali, Yoka, and myself is here. We lost one of our friends because we always visit the 6 people together, and now Prabhupada pray for us from heaven. So again, thank you very much for the family, for the friends who come together for the Mass this afternoon here at the church. Now we continue our prayer for our mother, our sister, for Rosebud, with the prayer of commendation. My dear sisters and brothers, before we part, let us pray for our sister Kolomba. May this last farewell express the depth of our love for her, ease our sadness, and strengthen our hope. We know that one day we shall greet her with joy